আৰু ফাইনেলি পাঁচখন লৈ আহি পালো সৰুজা ষ্টেডিয়াম 11,000 নাচনী আৰু 9,000 ঢুলীয়াক চাবলৈ দেখাই নাপায় গোটেই পিপৰা অলপ খন্তেক পিছত আহিব নৰেন্দ্ৰ মোদী ডাঙৰীয়া তেখেতক চাম ইতিমধ্যে আৰম্ভ হোৱা নাই 4:15 পৰা আৰম্ভ হোৱাৰ কথা পীযুষ হাজৰিকা अत्यंत प्रसन्नता हो रही है कैप्टन पिसा आपके स्वागत हेतु आज स्टेडियम में अन्य लोगों के अलावा 11,000 से अधिक कलाकार उपस्थित हैं ये कलाकार आपके समक्ष प्रदर्शन करने तथा आपका आशीर्वाद प्राप्त करने के लिए आतुरता से प्रतीक्षारत हैं आपसे इस स्टेडियम के परिदर्शन हेतु अनुरोध है নৰেন্দ্ৰ মোদী ডাঙৰীয়া
খতম হৈ গ'ল গিনিজ বুকত 11,000 নাচলী ঢুলীয়াৰ পাছ লৈ চাই ল'লো খতম হৈ গ'ল দুনিয়াৰ মানুহ চবে গৈ আছে নিজৰ নিজৰ ঘৰত ইনাৰ গেট 7 আমি এতিয়া ওলাব লাগিল বাহিৰত গাড়ী লৈ ঘৰত যাব লাগিল